Šta bi? Ako se malo zagrije, da. Jel li? Ali je dobro bio i datum, dobar bio datum. Finale razbadanja u 24:00. Samo priznaje razbadanje. I najbolje je tako, razbadanje, pa izvoli. Pukne lovu i gotovo. Sve neki šampioni, ovo ono reci, jel tako Keso? Dovede bika i... To je moj 100 šampiona od 80 bikova, 100 šampiona, to ja u životu nisam vidio. Svi su neki šampioni. Meni napišu, mene poslije pitaju, Golam je na mene kakav šampion, ne znam ja, piše, bolam, rekao ja čitam kako piše, jel tako Keso? Jel tako Keso? Ja čitam kako piše. I tako da je, dobro, ništa, vidimo se prijatelji, malo da još snimimo, zabilježi na svoj kanal. Evo malo iz... Pa eto, objavim nešto ovako, nekad. Neka, tako je. Dobri Anci. Dobri, baš dobri. Ko ovo peći? Raketnoga. A iz raketnog? Dobra roba. Ovo su poveći, oni su dobri. Ali su ukus. Dobri ukus. Evo ga prijatelju moj, kako ide? Matejiću, ja sad pod kontrolom. A zašto bi samo ubacali ponijeti čovjek kući pa nek ide goste? Odakle si? Šta ja? Iz Duvna. Duvno? Pa opet ću biti. Svaka čast, Duvljanka. Svaka čast. Azeme! Ovi joj Tajsone. Najbolji ste navijači. I dobar vo. Pazi. Mlad vo, ali biće. Dobar, neke sa srećom. Samo da znate, završiti malo bolje. To da potjera malo bika. Ništa, sretno, do iduće pobjede. Evo me, kak si? Šta ima? Ne poznaš ti Perutina. Ivice moj znam, ali vjerujem, nismo dugo ne srećemo se ono. Dobro ti Ivice. Hvala, dobro. Vidi da mi je drago sam te sreo. Što nisi došao tamo? Došao pa mila gužva prijatelju, došao čovjek. Nema veze. Neka. Znači, zdravlje. Dobro, ko tebe? Hvala, ti imaš za kod oba prijatelja. Da, samo molim te. Evo ja i moj prijatelj Ivica Perutina. Dugogodišnji prijatelji i ostaćemo do Boga. Pozdrav za sve naše. Pozdrav. Kako prijatelj? Jesam se javio